Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki. Yebo bafethu ngosamagcwama leyo siqaba mana kadlamini emsini emachini yakho besikabana esigonini sakade ngamazi aka GSG bayamazi abaningi bafethu ngimtholela i-challenge la njengoba nazi nonke ukuthi nge-4 kaDisemba iyaphuma album yenkosamagcwama izobe ishisa ikhota ezovala unyanga bafethu siyezwana. So nansi-ke into-ke ithi into siyaqala i-countdown kusasa sithi 21 days left ukuthi iphume i-album ka-2021 yenkosamagcwama. So-ke into esifuna ukuyenza sifuna ukukhanda i-hype ukuthi i-countdown yethu ibe interesting ibe mnandi like nothing has ever happened before la kumaskandi. So into esizoyenza sizokhipha ingoma ey'ndala ezu-21 zenkosamagcwama esibe senza ngazo i-challenge usuku nosuku sikhipha ingoma. Siyayifaka lapha ku-TikTok. Please do follow me ku-TikTok kanjani naku-Instagram naku-Twitter. Siyayifaka kodwa ingoma sobe siyifaka ku-TikTok and then-ke abantu benza amavidiyo ngaleyo ngoma esobe siyipostile. So ukuthi usuku nosuku sobe simemezela iwina yangalelo langa. So iwina kanjani-ke iwina? Umuntu ozothola ama-likes amaningi evidweni yakhe uyena ozobe iwina yangalelo langa. And then siyaqhubeka siya kwingoma elandelayo until i-3 day 21 la khona-ke sizobe announce khona-ke iwina yokugcina. So bafethu into engifuna niyenze ukuthi-ke niparticipate nibane nathi senze i-countdown yethu ibe mnandi. Kunama-prizes-ke azowinwa ilama-winners awu-21 from day 21 till day 1. So ama-prizes ame kanje nge-4 kaDisemba sizoba ne-launch eGoli, sibe nge-5 sibe ne-launch eThekwini. So ithi into-ke nge-4 zikaDisemba sizobe sesihlanganisa wonke ama-winners ethu angasesayidini mhlawumbe laseGoli senze ukuthi noma asesayidini laseGoli noma asondele neGoli. But-ke from winner 21 to winner 1 wonke umuntu uzolithola i-prize yakhe. So into ithi-ke umuntu uzobe wina i-t-shirt yenkosamagcwama ewine ihambisana nekhophi ye-album ka-2021 lezoyishisa ikhota ephinde futhi ethole nokuhlala nje nenkosamagcwama because ngeyi-4 sizoba ne-launch emini then ntambama eBramfontein sibe ne-exclusive launch la khona-ke sizobe sinama-selected guests la khona sizobe sinabantu lapho abazobe bethola ama-invite ukuthi bebe kanye nathi nama-celebrities ahlukene. Sizobe sihleli nama-winners ethu lapho and then siphinde ngeyi-5 futhi siye eThekwini senze okufanayo. So bafethu ngisacela senze ukuthi manje i-countdown yethu ibe mnandi nje. Ni-participate laphayana masifaka ingoma sithi okay nayo ividiyo yaqala challenge umuntu nomuntu enze ividiyo yakhe. Then-ke ekupheleni kosuku will be announcing ama-winners ethu. Cela nenze njalo bafethu kuzoba mnandi kakhulu. Kuzoba mnandi nje. Sithi-ke #2021 album loading akusanga nosidalo inkosamagcwama yenza okuhlukile kumaskandi. Siyacela bafethu support kakhulu. Siyabonga. Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki.